टेक्नोलॉजी की यांगना onlakliba matam asida quantum computer na sangsar pumba amadi eikhoigi punsida effective oiba maongda aonba purakpa yai. Anouba technology asigi importance pu khangduna mamang chahi da Bharat Sarkar na technology asigi development kidamak budget ta lupa crore lising hapkhi. Masigi matungda chahi asigi August ki aroiba hapta da Bharat Sarkar na Quantum Simulator QSim launch toukhi. Masina scientist amadi entrepreneur sing field asida research toba amuk hena lahenkhre. Bharat natana atop lebak singsu future da Anouba direction ama pigadoriba technology asida invest tori. America government na 2018 da National Quantum Initiative Act semkhre amadi masigi damak 1.2 Arab dollar gi provision thamki. Chin gi Communist Party na 2016 da 13 suba 5-year plan da quantum communication bu strategically maru oiba industry sing da hapkhi. UK na 2013 da masigi damak national strategy semki. 2016 da Canada na technology asida Canada dollar gi lupa crore manga invest tona ba declare toukhi. Masida natana Germany, France, Russia, Japan amadi Google, Amazon, Microsoft kumba company singsu technology asida invest tori. Quantum computers karino amadi masi semnaba prithvi gi lebak singna Karigi Lamjel Tanri haibasi video asida khangnaba honaminasi. Uncertainty na thalaba science. Quantum computing khangdringe mamangda hana quantum karino haibasi khangminasi. 20th century ge horakpada masigi maramda ningphung taba horakhi. Matamasi Albert Einstein na prithvi bu theory of relativity pi kiba matamni. Hojik phawba physics classical theory the best oiri. Masi tasengna thokleba thodok singi explanation ga connect oirami. Masigi matung inna universe ta pot chai sing leiba amadi maduda aonba lakpa pumnamak fixed oi. Knowledge asigi matai da asumna khanba darkar oi madudi universe ta pumnamak ekhoina khanbadumak oide. Physics ki theory singda masigi based uncertainty oi haina logani. Uncertainty asi pot ki apikpa particle gi molecule haibadi atom gi behavior da yawi. Quantum mechanics atom gi behavior gi study adubuni. Masi physics ki classical theory gi manungda lerga khangba ngamloi. Uncertainty asigi maramda scientist Niels Bohr na hairami. Aikoina pot khudimak real oiboi ningi adubu masi polam kayana sembana real ni haibe yade. Maram masina oiramba yai Einstein na masigi maramda asumna hairami masi chumlabadi physics ki aroiba oigani. Quantum computer special oiriba karigino. Normal computer information bu 0 amadi 1 da process tawi. Video ama thabada computer 0 amadi 1 gi series ki millions of piece da divide tawraga thai. Aduga masi reconstruct tawduna video adu receive tawraga yengi. Adubu quantum computer quantum bits ta thabak tawi masida 0 amadi 1 da natana animak amatta oina punna thabak tawi. Masi superpositioning gi maramna animak amatta oina punna thabak tawba ngami. Masi karamna thabak tawi haiba khangnanaba khudam ama yengminasi. Chakrabihu gumba amada lambi lamngaungna bada computer gi mateng lawsi. Oi thangba maikaida lambi phangadra haina computer da hangsi. Lambi phangdrabadi amuk ye thangba maikaida lambi thinaba computer da haigani. Aduga quantum computer da quantum bit ama 0 amadi 1 natraga oi amadi yet animak possibilities thibe yai. Masi araiba dinate adubu quantum computer normal computer degi hena yangna wahangi pakum thiba ngami. Maramdi quantum computer matam amatada multiple possibilities da thabak tawba ngami. Asuk yamna fast oiba computer asi medicine gi field da sinaduna Anouba hida langthak sembada mateng panghanba yai. Adubu normal computer na thaba asi tawrabadi yamdrabada generation amadagi su hena matam changani. Aduga quantum computer na thabak asi pung khara da tawba ngamgani. Haibadi medicine gi research ta quantum computer Anouba revolution ama purakpa yai. Situation asida masigi demand hengat pham thoi adubu asumna oide. Tough challenges. Sussex Center of Quantum Technologies ki director Professor Winfred Hensing quantum computer technology bu reality da onba pami. Mahak na hai quantum computer science ki khwaidagi maru oiba deep secret amani. Masida amazing possibilities yawi. Masina thabak kayamarum tawba yai. Adubu masi sembadi aduki matik tough challenges oi. Maram masigi damak line on thokpa ngamdaba superposition gumba process ta control tawba darkar oi. Masi tawdana computation tawba oithokte. Haukiba decade ahumdagi scientist sing hiram masida kan honari adubu ayamba masida mai pakpa ngamdri. Professor Hensing na hai platform ani gi result positive lai makhoi gi manungda amadi superconducting circuit ni
मसी माइक्रोसॉफ्ट IBM अमदी गूगल क्वांटम कंप्यूटर सेमद सिनरी मसी स्पेशल ओइबा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अमनी मसी सिनबदा डिग्री सेल्सियस 250 दगी हंथब टेम्परेचर द इंगहन दरकार ओय एरर की पॉसिबिलिटी याउदना क्यूबिट सेम्बा फ्रीज कया यामना चौबा माइक्रोचिप पु इंगहन मंगमी हाइबसिदा डिपेंड तौई सुपर कंडक्टिंग सर्किट का लोइनना लूरीबदी अचौबा फ्रीज सेम्बा अराइब थबक नत्ते प्रोफेसर हेंसिंग अमदी मागी टीम अरूब थबक असी सॉल्व तौनब होटनरी टीम मसिना हौजिक फावबा क्वांटम कंप्यूटर की प्रोटोटाइप मंगा सेमख्रे अदुबु मेडिसिन सेमबगी थबक किदमक क्यूबिट यामना दरकार ओय मरम असिना मसिंग यामबा क्यूबिट सेमननब होटनरी प्रोफेसर हेंसिंग ना हाई पृथ्वी पुंबदा क्वांटम कंप्यूटर सेमली हौजिक फावबा क्वांटम कंप्यूटर सेमबदा ख्वाइदगी चावबा चैलेंज दी क्यूबिट यामना सेमबा ngamdri प्रोफेसर हेंसिंग की टीम क्यूबिट मसिंग 10 कुन सेमबगी महत्ता लाख सेमननब होटनरी प्रोफेसर हेंसिंग की मतुंग इन्ना chahi खरगी मतुंगदा मियामना क्लाउड की खुथांगदा क्वांटम कंप्यूटर सिनब हौरगनी क्वांटम कंप्यूटर की रेस करिगिनो जोनाथन डाउलिंग अमेरिका की लुइजियाना यूनिवर्सिटी दा प्रोफेसर ओइरमी महाकना मतम सांगना क्वांटम कंप्यूटर की कैपेसिटी दा रिसर्च तौकी जून 2020 दा महाक लेखिद्रे महाकना हिंगलिंग दा पीखिबा इंटरव्यू अमदा हारमी क्वांटम कंप्यूटर सेमबदा स्पेस रेस कुमना लेबाक सिंगी मरक्ता करिगी रेस तौनरिबनो तसेंगना रेस असी डाटा सिक्योर ओइना थमनब रेसनी हाइबदी प्राइवेट डाटा कंपनी सिंगी आर्मी सिंगी अमदी सरकार सिंगी डाटा सिक्योर ओइना थमनबनी डाटा असी लेबाक नत्रगा मियोय अदुगी पावरनी अमदी हौजिक लेबाक सिंगना मसिगी मरमदा रियलाइज तौबा हौनरे डाटा की इशू असी अचौबा रिस्क ओहनबा याय हौजिक सेफ ओइना मेसेज थाबसी पब्लिक की एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी सिनै पब्लिक की सिक्योरिटी की कंसेप्ट असी हैक तौबदा नॉर्मल कंप्यूटर ना chahi lising कया चंगनी अदुगा क्वांटम कंप्यूटर मसी पुंग खरद हैक तौबा ngami मसी ताबदा खर थाजबा वाली मदुदी मसीगी पॉजिटिव साइड सु लई करिगुंबा क्वांटम की सिनरबदी क्वांटम कंप्यूटर फावबा हैक तौबा ngamde मसी सुपर पोजिशनिंग की मरमदगी ओइथोकपा ngami करिगुंबा क्वांटम की बु हैक तौनबा होटनरबसु मदुदा एंट्री तौरिबा इन्फॉर्मेशन खुदिंग मांगखिगनी अमदी थारिबा मियोय अदुसु खंगबा ngamgani क्वांटम कंप्यूटर की खुथांगदा कम्युनिकेशन सेफ ओइगनी मरम असिगिदमक पृथ्वी की लेबाक कयाना लमजेल असी तानरिबनी चाइना टेक्निक असिदा हेवी अमाउंट इन्वेस्ट तौरी चाइना सैटेलाइट सु इन्वॉल्व तौगदोबा नेटवर्क अमा सेमी लेबाक पुंबा फाइबर नत्रगा सैटेलाइट की खुथांगदा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की नेटवर्क संदोकदौरी चीन अपुनबा नेटवर्क पु हैक प्रूफ ओहनगदौरी अदुबु अतोप लेबाक सिंग क्वांटम क्रिप्टोग्राफी दा यामना खुमांग चौक्सिनबा ngamdri असिगुम लेबाक सिंगी डाटा दा खुद थिंजिनबगी अकीबा लेगनी अमेरिका अमदी अतोप लेबाक सिंगसु टेक्निक असिदा अमना अमदगी हेना इन्वेस्ट तौनरी अदुबु साइंटिस्ट सिंगी मांगदा तारिबा चैलेंज असिदी टेक्नोलॉजी असी रियलिटी दा ओंथोकपा अमदी लार्ज स्केल दा सिनबगिनी क्वांटम कंप्यूटर की रेस असिदा लेबाक सिंगना तानरिबा करिगिनो हाइबा वहंग असिगी मरु ओइबा पाउखुमदी मसी सिक्योरिटी की फीचर नि इकोनॉमी अमदी रिसर्च की सु अमतंगारबा फीचर नि अदुबु क्वांटम पृथ्वी की ख्वाइदगी मरु ओइबा पोटलम हाइबदी एटॉम की अनसर्टेन ओइबा बिहेव की मरमना यामना मपांगन कनबा मेसिन सिंगबु सेमबदा यामना टफ चैलेंजेस ओइ लेबा कया टेक्निक असिबु कंट्रोल तौनबा रेसता सरुक यारी रेस असिदा कदाय फाव यौगनी हाइबा कनाना सु खंगदे अदुबु मसिना थ्रिल अमदी फावली Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.